rugo ichania kurwa subu katagati bumuchubo songa semarokoba yarero mubasukano mubegwe para oenekiwe ase pare nene heyo hekurwa kurwa sumu chubo songo chiase chireria enene ya daraja asigari pickup ya narokoba kegosiria oboro ya narokoba kegutumana negari enke ase abantu batatu banyarakoba bakubwatiranirwa ase mubasukano yo kurendo ndatasireti bugima bwaye niko bagendete kurwandira amagima abasenya gitari ya Kisi Teaching and Referral Hospital kerobo igo kirori bari barenge ase nsemeyo bari baba kirori ase mubasukano yonekiwa niko banyarakoba bakwera emiroberi yo yanekiwa ase bono bateba nigo igari yo pickup ya narokoba kegosirio boroso egento kirero kunyarakoba kegutume igari yo enke na abo banyarakoba bagutigerwa chinkome icho chintende. That's when nimewitness pickup nimelose control kutoka juu ikakuja inafly ya chini ikapatana na gari yenye kwa hiyo small saloon car ikipanda kule and the radio was walking along the pavement. So ikahit the vehicle ikaigeuza ikaisukuma kutoka nyuma na ikaguza hiyo mwanamke yenye kaka mkuu. So bona kenye kimefanya hiyo gari isimame ni hiyo tactic mbele yake ya officer. So that's what I can say, but what I can say on top of it is the brake. And again, the vehicle most probably he was trying to avoid something. So alipojaribu to avoid kitu ikafurahi kutisa kwa gari ilikuwa na moving towards the opposite direction.